Dobro, idemo, Mihajlo, za tebe pitanje. Slavonsko-Podunavski polk beše otišao na vojnu. Posle smotre u Pečuju, kao premijernog seta polizani tih. U razvučenim, iskrivljenim vojnim redovima dizao prašinu kao stoka, obilazeći sela i baruštine, gazeći od jutra do mraka pesak, livade i blato. Molim? Pisac? Miloš Steljanski. Književni rod? Epika, književna vrsta? Nije. Manja? Roman. Dakle, ovo je odlomak iz romana Miloša Steljanskog, Seovo. Dobro. Idemo sada pitanje za Luku. Bejaste li, braćo moja mlada, da li bejaste vi na groblju kada? A i na groblju na golemu. Ta uvek smo mi na njemu. Groblje je zemlja kom se hodi, groblje je voda kom se brodi. Groblje vrti i gradine, groblje brda i doline. Svaka stopa, grob do grobe. Ono, svetli grobovi. Svetli grobovi, pisac? Jovan Jovanović Zmaj. Dakle, Jovan Jovanović Zmaj.